miliyari 7 zagajwe kubera ubuhuza mediation. Wari uzi ko inkiko zidashinzwe guca imanza gusa? Nkuko tubikesha itangazamakuru, kuva mu mwaka wa 2017 kugeza kuri 20 Nzeri 2024, imanza 7,679 zari zimaze kurangira binyuze mu buhuza bukorewe mu nkiko. Muri izo manza 7,000, imanza 2,199 zarangiye ku mwaka ushize wa 2023-2024. Mu mwaka wa 2023 harangijwe imanza 1,422, naho mu mwaka wa 2021-2022 harangijwe imanza 743. Kumva ko uko imyaka igenda yiyongera niko haboneka umusaruro uhagije. Igishimishije rero, ku manza zarangiye mu mwaka ushize nizo 2,199, amadosiye duhereye mu rukiko rw'ibanze dukuramo impagararizi 38 zifite agaciro k'icyaburanwaga cyagibwagaho impaka cy'amafaranga miliyari 7.5 yashoboraga guhera iyo bajya kuburana mu buryo busanzwe. Harimo ndetse 448 by'amadolari muri izo manza 38 gusa. Mu manza zakemuriwe mu buhuza harimo amadosiye 5 manini yihariye agaciro ka miliyari 42 na miliyoni 4. Izo manza zagombaga kuburanishwa kuva hasi mu rukiko rw'ubucuruzi, agaciro k'ikiburanwa gatuma zijya mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu bujurire bwa mbere, rukajya mu rukiko rw'ubucuruzi no ku rukiko rw'ikirenga, mu gihe iyo birangiriye mu buhuza buri wese abyungukiramo. Ntawe uvuga ngo natsinze, ntawe uvuga ngo natsinzwe, kuko buri wese aba afite icyo yigomwe kugira ngo bigende neza. Yagaragaje ko hari n'abantu bamwe bakomeje kwizirika ku myumvire yo kujya mu nkiko n'iyibego bajyanye byaba ari byo tuntu dutoya nk'inkoko, ariko ibyiza ni ukugana ubuhuza. Bisobanurwa ko mu gihe ababuranyi bagiye mu buhuza bikarangira bananiranywe, bikomereza mu rukiko bisanzwe, ariko ibyavugiwe mu buhuza nta ruhande rwemerewe kubijyana mu rukiko nk'ikimenyetso. Kuva ikigo cy'ubuhuza kiri Nyamirambo cyafungurwa ku 28 Kanama 2024, hamaze gukemurwa amadosiye 20 y'ababuranyi bo mu rukiko rw'ibanze n'urwisumbuye za Nyarugenge. Hakiriwe kandi abantu 22 baganye iki kigo basobanurirwa aho bashobora kujyana ikibazo cyabo kigakemuka. Mu mwaka w'ubucamanza w'2022, umwaka w'2023 2024, umubare w'imanza zaciwe wiyongereye ku kigero cya 44% ugereranyije n'imyaka 5 ishize, kuko zavuye ku 76,346 mu mwaka w'2019 2020 zigera ku 109,691 mu mwaka wa 2023-2024. Nshuti bakunzi ba Pifa TV official, uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024, reka turebere hamwe icyo amategeko y'imiburanishirize y'imanza avuga ku bwunzi mediation. Tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bihita bibageraho. Tangire ku ngingo ya 2 gace ka 9 mu itegeko nimero 22/2018 ryo ku 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ibonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Ivuga ku bwunzi, inzira yo gukemura amakimbirane ikoreshwa mu gufasha abafitanye ikibazo kugira ngo ibyo bumvikanaho bitanyuze mu rubanza. Ingingo ya 9, inshingano y'umucamanza yo guca imanza. Umucamanza aca urubanza ashingiye ku ngingo z'amategeko zirebana n'ikirego yarigewe. Iyo nta tegeko rijyanye n'ikiburanwa, ashingira ku mategeko asanga yashyiraho mu gihe yaba ashinzwe kuyashyiraho, yifashishije ibyemezo byagiye bifatwa n'inkiko, umuco, amahame rusange agenga amategeko y'inyandiko z'abahanga mu mategeko. Umucamanza ntashobora kandi kwanga guca urubanza yitwaje impamvu iyo ari yo yose, niyo ntacyo itegeko ryaba riteganya ridasobanutse mu buryo bumvikana cyangwa ridahagije. Umucamanza ashobora gushishikariza ababuranyi gukoresha ubwunzi iyo abona ko ari bwo buryo buboneye mu kurangiza impaka. Ashobora kandi kubunga ubwe
cyangwa akabohereza mu bwunzi, agasubika urubanza mu gihe ubwunzi burimo gukorwa. Ni ukuvuga ko ubwunzi ari bwo buhabwa agaciro mu kurangiza amakimbirane aba ari hagati y'ababuranyi. Umucamanza rero nawe aba afite inshingano ahabwa n'iri tegeko ryo gushishikariza ababuranyi iyi nzira y'ubwunzi, akabikora ubwe cyangwa akabohereza mu bwunzi ahandi, ariko akaba ahagaritse urubanza kugira ngo ategereze ikizava mu bwunzi. Ingingo ya 27, kuyobora inama ntegurarubanza. Umwanditsi w'urukiko yifashishije raporo y'inama ntegurarubanza asomera ababuranyi buri ngingo mu zigize umushinga wa raporo, akabaza buri muburanyi niba hari icyo ashaka guhinduraho, agakosora aho bikenewe. Iyo amaze kwemeranya n'ababuranyi ku ngingo zose zigize urubanza, umwanditsi w'urukiko ababaza niba ashobora kubunga, akandika ko babyemeye cyangwa babyanze. Iyo batemeye kumvikana, umwanditsi abaha itariki n'isaha urubanza ruzaburanishirizwaho mu mizi, ndetse bakumvikana mu gihe iburanisha rizamara. Raporo yo kutemera kumvikana isinywaho n'ababuranyi bose n'umwanditsi wayoboye inama ntegurarubanza. Iyo ababuranyi bemeye kumvikana, byandikwa ko bemeye kumvikana, ababuranyi bose bagasinya hamwe n'umwanditsi. Mu gihe ingingo ya 9 ivuga ku buhuza bukorwa n'umucamanza, iyi ngingo yo ivuga ko ababuranyi mbere y'uko bagera ku mucamanza, umwanditsi w'urukiko nawe afite inshingano zo kubashishikariza gukemura impaka hagati yabo biciye mu buhuza. Byakwanga akaba ari bwo abyohereza gusuzumwa n'umucamanza. Ingingo ya 28, kunga ababuranyi mu nama ntegurarubanza. Kunga ababuranyi bikorwa mu muhango wihariye, bigakorerwa na raporo yihariye. Umwanditsi ashobora no kubohereza ku bunzi bigenga cyangwa agasaba perezida w'urukiko kugena umucamanza wakumvikanisha ababuranyi igihe babishaka. Mu manza z'ubutane, kumvikana bikorwa gusa ku byerekeye: icya mbere, kugabana umutungo w'abashakanye; icya kabiri, kugena urera abana n'uburyo bafatanya inshingano yo kubarera; icya gatatu, indezo. Igihe cyose bishoboka, nyir'urubanza agomba kuba ahari, cyangwa umuhagarariye akagaragaza uburenganzira bwanditse yahawe na nyir'urubanza bugaragaza ko yemeye ko ibigize ikirego bishobora gukemuka mu bwumvikane. Ingingo ya 29, icyemezo cy'ubwumvikane. Ashingiye kuri raporo y'ubwumvikane, umwanditsi ategurira perezida w'urukiko icyemezo cy'ubwumvikane bw'ababuranyi. Icyo cyemezo gisinywaho n'umwanditsi hamwe na perezida w'urukiko cyangwa ababasimbura. Icyo cyemezo ntikijuririrwa kandi gihita gishyirwaho kashe mpuruza kugira ngo ikibazo kijyanye nacyo gishobore guhita kirangizwa. Icyakora, iyo ubwumvikane bukozwe gusa ku gice cy'ibintu bisabwa mu rubanza, hakorwa icyemezo cy'ibyumvikanyweho. Umwanditsi ashyikiriza perezida w'urukiko iyo nyandiko mvugo hamwe na dosiye yose. Uyu nawe akagira umucamanza uzaburanisha urubanza. Umucamanza aburanisha urubanza gusa ku bitarumvikanyweho. Ingingo ya 30, raporo isoza inama ntegurarubanza iyo hakozwe umuhango w'ubwumvikane. Mu gihe ababuranyi bumvikanye ku bibazo byose bigize urubanza, umwanditsi agaragaza muri raporo ko urubanza rurangiye burundu. Iyo ababuranyi bumvikanye mu bibazo bimwe mu bigize urubanza, umwanditsi agaragaza muri raporo ibyo bumvikanyeho n'ibyo batumvikanyeho. Ibibazo batumvikanyeho nibyo byonyine biburanishwa mu mizi y'urubanza. Iyo nta kibazo na kimwe ababuranyi bashoboye kumvikanaho, umwanditsi agaragaza muri raporo ko ntacyo bumvikanyeho. Iyo hari ibyo ababuranyi batumvikanyeho, bahabwa itariki yo kuburana, raporo igasinywaho n'impande zose ndetse n'umwanditsi. Inyandiko zose zigize raporo y'inama ntegurarubanza zishyirwa muri dosiye ikohererezwa perezida w'urukiko ngo agene inteko izaburanisha. Icyakora, imvugo z'ababuranyi mu muhango wo kumvikanisha, iyo babyumvikanye, ntizishyirwa muri dosiye y'urubanza. Umwanya w'ubuhuza mu gihe cy'iburanisha uza ryari? Reka dusome ingingo ya 72. Kuburanisha mu mizi y'urubanza. Perezida w'inteko y'urukiko niwe uyobora iburanisha akanarisoza. Iburanisha rikorwa uburyo bukurikira. Uburyo bwa mbere, perezida w'inteko avuga ko iburanisha ritangiye. Uburyo bwa kabiri, umwanditsi w'urukiko ahamagara ababuranyi kandi agasoma ikirego cy'ibanze. Uburyo bwa gatatu,
umucamanza agenzura imyirondoro y'ababuranyi agasuzuma ko yuzuye akayemeranyaho nabo. Uburyo bwa kane, agenzura imyirondoro y'abatangabuhamya iyo bahari, akabaza ababuranyi niba hari abadakwiye kwemerwa nk'abatangabuhamya, akemeza abari bwumve, akabaheza abatandukanyije. Uburyo bwa gatanu, ku bibazo usanga bishobora gukemurwa neza binyuze mu buryo bw'ubwumvikane, abaza niba ashobora kubunga, babyemera iburanisha rigasubikwa akabanza kubunga, batabyemera iburanisha rigakomeza. Uburyo bwa gatandatu, asuzumira hamwe n'ababuranyi inzitizi ku rubanza zaba zitarakemuwe mu nama ntegurarubanza, akazifataho icyemezo. Nta nzitizi zindi zakirwa uretse izishingiye ku mategeko ndemyagihugu zishobora kwakirwa igihe icyo ari cyo cyose. Uburyo bwa karindwi, iyo nta kibazo cy'inzitizi gihari cyangwa gisigaye, umucamanza avuga mu magambo make ibikubiye mu myanzuro y'ababuranyi bombi, yarangiza akavuga ingingo z'ingenzi urubanza rugomba gukemura akurikije ibyo yateguye, akabaza ababuranyi bombi ko bemera ko arizo zikwiye gusuzumwa koko. Iyo basabye ko zuzuzwa cyangwa ko zivugwa mu bundi buryo, umucamanza arabikosora kugeza igihe ibibazo bigize urubanza ari nabyo urukiko rugomba gufataho umwanzuro ababuranyi bireba babyemeranyijweho. Uburyo bwa munane, ahereye ku rutonde rw'ibibazo byagaragajwe hashingiwe ku biteganyijwe mu gace ka 7, umucamanza yibutsa ibyo buri muburanyi yavuze kuri buri kibazo kigize urubanza, akabaza buri muburanyi ahereye ku bareze niba hari icyo yifuza gusobanura kirenze ku byo yavuze mu nama ntegurarubanza. Uburyo bwa 9, iyo babisabye ababuranyi bahabwa umwanya wo kuvuguruzanya hagati yabo. Uburyo bwa 10, umucamanza abaza ibibazo bigamije kumufasha gusobanukirwa neza icyo ababuranyi bashatse kuvuga no gusuzuma neza niba ibimenyetso n'amategeko buri ruhande rushingiraho kuri buri kibazo kigize urubanza ruburanishwa byumvikanye neza kandi kimwe, haba ku baburanyi bose no ku mucamanza. Uburyo bwa 11, iyo hari abatangabuhamya abazwa umwe ukwe n'undi ukwe kandi bamaze kurahira, iyo bibaye ngombwa bahabwa umwanya wo kuvuguruzanya mu maso y'ababuranyi cyangwa badahari, ariko ko haba byababuza kuvuga ukuri. Uburyo bwa 12, ababuranyi bahabwa umwanya wo gusubiza ku buhamya bwatanzwe, byaba ngombwa bakavuguruzanya hagati yabo cyangwa n'abatangabuhamya. Uburyo bwa 13, iyo arangije kumva ababuranyi ku ngingo zose zigize urubanza, umucamanza amenyesha ababuranyi ko iburanisha rirangiye, akababwira umunsi n'isaha urubanza ruzasomerwaho. Igihe cyose umucamanza yinda kubaza ibibazo bigaragaza ko hari uruhande yaba abogamiyeho cyangwa kugaragaza aho urubanza rwerekeza igihe rutaracibwa. Aha nubwo tugaragaje ko umucamanza ayobora uburanisha muri rusange, ariko icyo twari tugamije ni ukugaragaza umwanya ubuhuza buhabwa mu gihe cyo kuburanisha, kandi iyo bwagezweho bigomba kugaragazwa muri kopi y'urubanza nk'uko tubisanga mu ngingo ya 210. Ibigomba kugaragazwa muri kopi y'urubanza. Urubanza ku kiburanwa gifite agaciro rugaragaza kuri buri ngingo ibyaburanywe, amategeko n'ibimenyetso byashingiweho, ibyo ababuranyi bemeranyijweho, ibyo batemeranyijweho, n'ibyemejwe nk'ukuri n'umucamanza. Iyo habaye kumvikana, urubanza rugaragaza ibyo impande zombi zumvikanyeho. Urubanza rugaragaza kandi uburyo utsinzwe azishyura, ingengabihe kimwe n'urutonde rw'imitungo yatezwa cyamunara n'uko izakurikirana mu igurisha igihe uwatsinzwe yaba atubahirije gahunda yemejwe y'uburyo bwo kwishyura. Uretse igihe ababuranyi babyumvikanye ukundi, igihe ntarengwa cyo kwishyura ni iminsi 30. Ubwunzi kandi kimwe n'amasezerano y'ubwumvikane hari ubwo agira agaciro nk'ako urubanza rwabaye ndakuka, kabone n'iyo byaba bitakorewe mu rukiko. Icyo gihe amategeko abiha imbaraga zo gushyirwa mu bikorwa hifashishijwe ingufu za leta. Dusome ingingo ya 141, igisobanuro n'amoko y'inyandiko mpesha. Inyandiko mpesha ni inyandiko zishingiye ku byemezo by'inzego zibifitiye ububasha cyangwa byemeranyijweho nabo bireba, zishobora kurangizwa ku gahato zimaze kugenzurwa no kwemezwa n'umwanditsi w'urukiko cyangwa undi mukozi ubifitiye ububasha. Inyandiko mpesha ni izi zikurikira: ni imanza zaciwe n'inkiko,
ibyemezo by'abacamanza, imanza z'inkiko nkemurampaka, imyanzuro ya komite y'abunzi, inyandiko mvaho zirimo ingingo zemerera uberewemo umwenda kugurisha icyagwatirijwe bitagombye urubanza, amasezerano yo kwikiranura yakorewe imbere ya noteri, inyandiko y'ubwumvikane iriho umukono w'impande zombi n'ubwunzi byakorewe hanze y'urukiko, inyandiko mvaho n'imanza z'inkiko zo mu mahanga abacamanza bo mu Rwanda babifitiye ububasha bemeye ko ziharangirizwa, n'izindi nyandiko zishyirwaho n'amategeko. Ingingo ya 142, inyandiko mpuruza. Inyandiko mpuruza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyemejwe mu nyandiko mpesha zavuzwe mu ngingo ya 141 y'iri tegeko bishobora guhita bishyirwa mu bikorwa ku neza cyangwa ku ngufu za leta. Imiterere y'inyandiko mpuruza igenwa n'iteka rya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Niba hari igitekerezo mwatwungura cyangwa ibibazo mwatubaza, mwakoresha telefone 079 08 58 217. Twabibutsa gukanda like, share na comment na subscribe. Ibyiza biri imbere.